Ibi ni ibiki mwoka byaramwe? Ikiswe gutegurwa kw'inyarugenge mu mupira w'amaguru ko mbona bikomeje kugenda bifata indi ntera. Kubera iki wumva ko Rayon Sport igomba kubaho ubuzima bufite agahinda aho kubaho ubuzima bwiza nk'uko andi makipe abaho ubuzima bwiza? Ni ukubera iki? Aba Rayon nibo baremewe imibabaro? Kuki wumva ko Rayon Sport igomba kubaho abafana bayo bahora mu marira ya hato na hato? Niba wumva ufite ubushobozi bwo guhangana nayo, mwahanganye mu kibuga, ariko ukareka guhangana nayo mu kibuga ngo binarenge uhangane nayo hanze y'ikibuga. Ubwawe gukina na Rayon Sport ngo itsinde byarakunaniye. Imikino ibiri mumaze gukina iheruka, mu minota 180 igize umukino washyiraho n'inyongera bingana n'iminota hafi 200 irenga. Gutsinda Rayon Sport byarakunaniye. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, muri iyo minota yose irenga 200 ufitemo shot on target, ni ukuvuga imipira yaganye mu izamu ni imipira ibiri yonyine mu minota 200, mu gihe indi muhanganye ariyo Rayon Sport muri iyo minota 200 ndimo mvuga shot on target imipira yaganaga mu izamu irarenga 20. Warangiza hariya ukajya wirwa wikomanga ku gatuza ngo urakomeye ngo niyo mwami wa ruhago hano mu Rwanda. Uri umwami wa ruhago gute? Gute nimba ukina imikino ibiri iminota hafi 200 ufitemo imipira igana mu izamu ibiri yonyine, mu gihe indi wita ngo ni sina ngufi kuri wowe iteye amashoti agana mu izamu arenga 20? Ni gute umwami wa ruhago wowe? Kwitsinda birakunaniye. Icyo ni kimwe. None kubera ya campaign mwamaze gukereya ivuga ko Rayon Sport kidakwiriye kuba yasohokera u Rwanda, urimo urareka gutegura ibyawe ngo ubone intsinzi abafana bawe bishime, ahubwo ukajya gufasha gutegura Bugesera. Bugesera ukayiha rokari, Bugesera ukayihembera imishahara y'amezi 3, Bugesera ukayiha prime y'ibihumbi 300 ngo nuko ngo yahagamye Rayon Sport. Ubona yabishobora? Iyi Bugesera yahagama Rayon Sport yo ifite igishaka. Yego wenda byarabaye umwaka ushize Rayon Sport itakaza igikombe Bugesera, murabyibuka mwese, uwitwa Adolphe Kamarade muramwibuka, wa musaza Kamarade wabaga muri Ferwafa akaza kwirukanwa na nabi. Murabyibuka dutakamba tuvuga tuti bwana Kamarade, urabona ko ekipe ya Rayon Sport n'ikipe ya APR ziri mu rugamba rutoroshye rwo guhanganira igikombe cya shampiyona. Dufashe ushake abasifuzi bari kuri calibre yo kuba basifura iyi mikino ibiri isigaye, ni ukuvuga match ya Rayon Sport na match ya APR. Muzana abasifuzi bari kuri calibre yo kuba bayisifura, hanyuma ekipe itsindi indi, hanyuma itwara igikombe igitware hatajemo kwitwaza imisifurire. Kamarade yavuze ngo iki? Yaravuze ngo ibyo ni mu biturekera, nitwe tubizi, nitwe tuzi ko dupanga abasifuzi, unatwe ngo tuzi icyo ayo makipe arimo arwanira. Murabyibuka sha icyo amakipe yarwanaga cyaragaragaye. Uwitwa Kamarade yabazi nduru ku manywa y'ihangu ategeka komisiyo ya arbitrage ushinzwe abasifuzi gupanga Bisonga Patrick Bugesera, bagapanga uwitwa Jean Paul Ngabonziza kuri Kigali Play Stadium kuri match ya APR n'ikipe ya Gorira. Mwese murabyibuka. Hanyuma bamaze gupanga iyo mikino bombi uko ari babiri, ni ukuvuga Ngabisonga Patrick ndetse n'uwitwa Ngabonziza Jean Paul, bahawe briefing yuko Rayon Sport itagomba gutwara igikombe cya shampiyona. Niko bimeze kandi byarabaye. Ngabisonga akora ibara, atesha agaciro umupira w'u Rwanda, awusiga icyasha. Urimo urumva? Match ikinwa iminsi 2 atari uko habaye ibiza ngo match isubikwe byatewe n'icyo kiza. Match isubikwa bitewe n'imisifure imwe mibi
yaranze umupira w'amaguru wa hano mu Rwanda. Urimo urumva neza? Rayon itsindwa ibitego 2-1. Match yakinwe iminsi 2 bigenda gutyo. Aho ni mu gihe kuri Kigali Play Stadium uwitwa Ngabonziza Jean Paul yari arimo afasha ikipe ya APR kubona amanota 3. Murabyibuka mwese murabyibuka. Ekipe ya APR itsinda igitego kimwe cyaranze umukino, igitego cyaje mana mbega penalty we, mbega penalty yahawe APR we, mbega cyo gukora inyarugenge hagendwa n'uhazi. Gusa naje gushimira uwitwa Ngabonziza Jean Paul kuko we yaje kubona ko yakoze amabara, aza kuza gusaba imbabazi abanyarwanda. Yasabye imbabazi rwose, avuga ko ikosa ryabaye ko ritabereye mu ruga rw'amahina, abisabira imbabazi. Turabyumva, ariko yasaba imbabazi utasaba imbabazi, hariya yafashe ikipe ya APR kubona amanota 3. Hanyuma Ngaboyisonga Patrick afashe ikipe ya Rayon Sport gutakaza igikombe cya shampiyona. APR twari igikombe bene ubwo buryo hajemo ubujura bukomeye. Niba se APR yari izi neza yuko niba APR yari izi neza yuko manda ya Kamarade gihari, ngo bagiye kongera gukorera Bugesera ibyo bakoze umwaka ushize. Cyo gukora abantu baragwera pe. Urafasha ikipe gutegura umukino, nawe ubwe gutegura umukino yo byarakunaniye, urahumekera ku mwuka wa nyuma, so urose match irangira ya Rayon Sport. Shamane yanjye igikombe uragitwaye, ugitwarira kuri penalty. Nta muntu n'umwe utayitsinda, nta n'umuntu n'umwe utayihusha. Warangiza ukavuga ngo wowe urakomeye. Ukomeye hehe? Niba ukina ikipe ya Rayon Sport, ikipe iriho ubuzima nk'ubu ngubu bumeze gutya, ubuzima bwo gupfundapfundikanya, reka mbivuge gutya, niko bimeze. Kandi impamvu mvuze gutya bari munyuve neza, mwamwe murabizi ntabwo ubuzima Rayon Sport ibayemo ari bwo buzima APR ibayemo, biratandukanye. Ekipe imwe ihabwa ubushobozi na leta, mu gihe indi abakunzi bayo aribo mwebwe nimwe mwirya mukimara duke tubonetse mukaduha abakinnyi, ekipe ikabasha kubaho. Ariko abandi baragenda hari bakayora, bakaza bagakoresha amafaranga icyo bashatse. Ariko si cyo nibaza ni kimwe, amafaranga atangwa na leta muri APR, leta nitegeka APR ngo nigende ngo ifashe na adversaire gutegura Rayon Sport. Kuki APR ikoresha amafaranga nabi? Nukubera iki? Ibi ni bivuga kuri imihanda, uburyo APR ikoresha amafaranga ntabwo ariko bikwiriye. Urakoresha nka ekipe by'umwihariko ukayakoresha no kuri adversaire wa Rayon Sport. Ibyo bizamara iki? Ese ubundi Rayon Sport nidasohoka bizakungura iki? Ese ubundi we kusohoka buri gihe imyaka ikaba imyaka usohoka, nta mwaka n'umushira ekipe ya APR idasohotse, buri mwaka irasohoka. Ikora iki ku ruhando nyafrika? Hari iki ikora mubona mwebwe? Uzima mvu nta kikora, igende kajya ibitego 8 kagaruka. Impamvu nuko yamaze kwibeshya ko umupira wo mu Rwanda ari wiyuboye ko bimeze. Cyo ni icyambere. Icya kabiri, ubu gitegurwamo preparation ya APR hano mu Rwanda birashidikanywaho, ubu ibikombe bitwaramo birashidikanywaho. Niba tubona ko ibikombe bigera kuri 4 biheruka, ndavuga ibikombe 2 ikipe ya APR yatwaye, ibitwara Kiyovu Sport ku bwa Juvenal muri mo hano muri Ekara, bikavugwa ko ikipe ya APR yagize uruhare kugira ngo ekipe ya Kiyovu Sport itakazwe ibikombe bya shampiyona 2 gikurikiranya. Muri ka match yabereye Nyagatare, ekipe ya Kiyovu Sport uwitwa Elisa Seksambu arata penalty yari bufashe ikipe ya Kiyovu Sport kuja mu mwanya mwiza wo kwegukana igikombe cya shampiyona. Aho yahitaye murahazi, yahitaye Bugande, iwabi Uganda. Elisa Seksambu penalty n'ubu umupira ntabwo uraboneka. Igikombe kindi cyakurikiyeho muri bikujye cyatakajwe, Kiyovu Sport gitakaza. Man, amakipe yo mu Rwanda yaragowe. APR itegura ibyayo, ikongera igategura na adversaire, ibikombe kabitwara. Icyo si byose ibikombe 2 tubonye. Igikombe cya gatatu muri ku igikombe kipe ya Rayon Sport igiye gutwara, doze tugaruka mu kanya.
hanyuma APR igafasha Bugesera binyuze ku musifuzi Ngabo y'Isonga Patrick na Ferwafa, igikombe kagitwara. Muri ku gikombe cyakinwe muri Covid, AS Kigali igitakaza, ariko mana ibikombe 4 consecutive cups APR bitwara byikurikirana. Mwarangiza ngo murakomeye, mukomeye gute zo zamagwi gusa ziboneka mu mupira mu Rwanda, ahandi ni he biba ngo mukomeye hehe? Nta bukomere mbonye bwa APR. Ibikombe twara byose ibitwara yabyibye, nukubyiba rwose. Amakipe mu Rwanda yaragowe. Rero ntukumve ko watwibikombe vongora komeye, ntago watwara ibikombe mwene mwubwo buryo uvuge ngo ku ruhando nyafrika ngo aricyo uzakora. Bizagorana gutwara ibikombe bya shampiyona mwene ubwo buryo utabikoreye wabihawe, hanyuma uvuge ngo ku ruhando nyafrika hari icyo uzakora. Doesn't exist. Ntabwo ushobora kuzagira icyo ugero, biragoye. Niyo mpamvu Murera igira gutya, yabona kanya yadomo kayasohoka, ukabona igeze mu matsinda ikanarenga ikajya mu kino kimwe cya kane kirangiza. Impamvu nuko ibe yakoresheje ukuri. Niyo mpamvu Murera ngenza ayigwa inyuma, sinzayigwa inyuma kunyifana ntago ya wapi. Ibyo kwanye ndabikunda. Ibikombe ibitwara yabikoreye, amahirwe yo gusohoka iyabyaza umusaruro. Niko bimeze. Rero mwajya uke mwabitwara byose ibikombe mukavuga twebwe turakomeye, twebwe nitwibami ba Ruhago, intare y'ishorongi, intare ikutsa amenyo yabasha gutapfuna iminopfo. Biragoye intare ishajirisha ibyatsi. Niho mbona bikujya byerekeza. Twahetereyo, mwahetereyo gute? Watwe igikombe cy'amahoro well and good, kuri penalty wagize amahirwe, utwara shampiyona utayikwiye, sibyo? Warangiza ngo uhetse ngikipe, wihetse gute? Itegeko rivuga ko niba kipe itwaye igikombe cy'amahoro igatwara n'icya shampiyona, k'ikipe yabaye ya kabiri ko ariyo igomba guhagararira u Rwanda. None rero niba yabaye ya kabiri yabikoreye, wihetse gute? Reba ya kabiri wayiteze imishibu kufashe Bugesera, ufasha nde gutegura Rayon Sports rero kunenga itakaze ubigezeho. Ku munota wa nyuma survivingirwana nabyo igize gutiri gobotora ingoyi wayishyizeho, umwanya wa kabiri uyihesha gusohoka irawutsindiye. Warangiza hari ukavuga ngo wowe wayifashe ngo wayihetse. Uyihetse gute kandi uri kuyirwanya? Man, birababaje. Kwanze kandi nigendere gusa bariyo mukomeze mugubwe neza. Amakuru ndi kumva ariko nyasumira ibyiza biri imbere, ariko mujye muri menge Kiyovu Sport match yayo ku munsi waje tuzayigarukaho. Vuta ni kuvute, imitego y'imishibuka mwayitezwe. Uwitwa Juvenal yagarutse ewana n'imiriro. Reka ngende ku munsi waje tuzabigarukaho. So mwakoze kudukurikira. Iyi yari Inyenyeri TV Rwanda, nonje mva kuri mikoro nitwa Clever Regis Peterson. Ciao, hasta la vista. Imani barinde.